Efeso 3 verse 20 lethi kuye lonemandla ekwenda lokukhulu kakhulu kunalokho lesicelako nalesikucabangako nekwemandla lasebenza ngaphansi kithi nango lamandla lengifisa bazalwane ukuthi sihambe ngawo lamandla lala ngaphansi kithi lenta lokungedulu kunalokho lesicabangako nalesingakucela uNkulunkulu lesi uNkulunkulu akade lokukhulu kakhulu kunalokho lesicabanga bona lesicela ngokwemandla ayinasezulwini namandla latawenta ngawo uNkulunkulu lokukhulu kunalokho lokukhuluma ngalolwimi lwakho lokukhulu kunalokho lokucabanga ngolesinamandla already asala ngaphansi kuwe sisike kulamalanga yenza kuhamba ngokuthi ucabanga ngale ngcodo yakho nekuthi uvani ngale mizwa but hamba ngalamandla lamakhulu uNkulunkulu lawufake la ngekhathi kuwe njengemntwana kaNkulunkulu. Kuba seFilip 3 verse 10 lethi lengufuna ukuthi ngimati yena nemandla ekuvuka kwakhe ngathi yena nambazalwane nemandla ngathi yena ngesenqele ngathi emandla ngeseku ngiko the very same Paul lokhuluma ngamagama wakhulumile baseFeso 6 verse 10 waselegcina bazalwane elegcina sensanitizile senifake netifoni senikhweshelene navula emameter senihlabelele senihleli naliva nalemukela live naNkulunkulu nawathatha ngisho nemanotes nawabhala phansi elegcina sesihlukene siye emakhaya inani enkosini nasemandleni ayo namakhulu so sicina enkosini nesenqele sicina emandleni ayo namakhulu nesekulu sathi inhosi nesenqele sathi emandla ekuvuka kwayo nesekulu ihambisane letinto nangoMkristu ungaqini ekuyatini inhosi
kuphela ube phuwa ekuqineni emandleni ayo lamakhulu. Lamalanga lesiphila kiwo afuna ukuthi sihambe siphile sethe konke silamandla akhe babe lamakhulu mongcwele lawabekela kithi. Usike Paul ngikufuna ngokuthi ngimati yena nemandla yokuvuka kwakhe nekuhlanganyela izinhlupheko zakhe nomfute ngekufa kwakhe swati emandla yokuvuka kwakhe kulabafile. Nakezama kwachaza yena lo apostoli lamandla lavuka ngawo uJesu kulabafile uRomans 6 verse 4 lithi ngako ngokubhaphathizwa kwethu sangcwatshwa kanye naye ukuze kuthi njengoba Kristu avuswa kulabafile ngemandla ebukhosi bababe kanjalo ke nathi singayiphila impilo lensha. Singayiphila nathi impilo lensha uma sesihlanganyele kulamandla ebukhosi bakhe Jesu lavuswa ngawo kulabafile, the glory of the Father. Emandla ebukhosi bakhe wamvusa kulabafile. Niyo lamandla lathi kaPaula ngiyafuna ukuthi niwadi ngiwanambitse nihlanganyele ninabathele kiwo impilo yami ibe intertwined nalamandla lavuke ngawo kulabafile impilo yami iwembathe. Senze khumbula Luka chapter 24 Luka 24 verse 49 lamandla ekuvuka kwakhe kulabafile niwembathe. Sisho njalo singisi sihlala eJerusalem until you are covered, until you are clothed with the power from on high. Sisho sithi verse 48 verse 49 Luka 24 let's say verse 49 mineke nganifumela sipho lesethenjiswa mbabe kodwa hlalani eJerusalem. Hallelujah. Kodwa hlalani eJerusalem nize nemukeliswe emandla lavela ngetulu. Hlalani eJerusalem ningaqali niphumele ngaphandle niyowenza umsebenzi wami ningakamukeliswa ningekabhathiswa. Lo phesele singisi ithi i-English version kulo verse 49 hlalani eJerusalem nize nemukeliswe amandla lavela ngetulu. Ndawadzika lamandla lavela ngetulu etikhatsini letitano akhona amandla escience. Siyayibonga iscience, the scientific world is busy nyalo njengoba kunale corona livela ko-science, livela ekucwaninga, livela ekuhlolisisa into ngengqondo nangehlakanipha komuntu. Abakadali leyo bodokotela ama-great and big laboratories babhizi bayafuna likhambi le-corona. Yinhlakanipho le emandla uNkulunkulu abaphe wona ngengqondo babhizi bantu abebala bese banemandla e-technology. Iyasebenza i-technology niyayibona ngendlela esebenza ngayo njalo uphethe umhlaba emandla anadi tincingo lesiphethe emandla e-computer. They are controlling the world. Jesu uthi hlalani eJerusalem nize nemukeliswe amandla lavela ngenhla ngoba kutawufika isikhathi lakhona the scientific power will fail. Kutawufika isikhathi lakhona even the technological power fails. Kutawufika khona nalakhona even the economical power fails. Sibabonile tingqumba tigwatshwa bodokotela abantu labane netimali mhlawumbe labathi noma bafa kumakhasikete abo waze wafisa wangasingangena wena na ubuka lesidumbu salo muntu singena kule casket ledulile. Hallelujah. Kusho ukuthi amandla emqebo nawo efika la ehluleka khona. Lebandla-ke uthi Jesu ufuna nende ninebandla ku-operator kuma-systems of this world. Tawufika isikhathi where the systems of this world, the governmental systems will collapse. But ngifuna nebese niyakhwesha kulama systems abohulumende. So we taper into my system of power. Hlalani eJerusalem nize nemphathiswe amandla lavela ngenhla. Nithi mina emhlabeni nidlala phakathi nigqoka impahla njengabo, niya emsebenzini njengabo, niya etimakethe njengabo, but ninembathiswe emandla lavela ngenhla. Hallelujah. Sebenjani bazalwane simbathiswe amandla lavela ngenhla ku 2 Kings chapter 2 verse 14 na verse
na verse 15 baprofeti bam-50 babukela umprofeti Elisha ulandele Elijah kuthiwa befika lifu lakamsibekela lamthatha Elijah laphakama naye kuthiwa naselaphethulu lengubo yakhe yamandla lengubo yakhe imangaliso wase uyayifisela phasi kuthiwa Elisha la abemlandzela wase ufike uyayithatha lengubo lebeyigqoka umbaba wakhe Elijah kuthiwa wathi makayithatha lengubo namandla labesefikwa Elijah kuthiwa asebehlela efikwa Elisha babuka labaprofeti bam-50 nafunda no-verse 14 na 15 kuthiwa wase makesuka la athatha lengubo khona wase uyahamba naye iJordani kumele ayewele Elisha uyivulile ngale ngubo yakhe bewela yaphinde yavaleka sekumele abuyele emuva eBhetheli iJordani ivalile kuthiwa-ke waseyayithatha le ngubo yababwakhe wathatha lamandla ababwakhe waseyayithatha le ngubo yayigoqa sewushaya lamandi uthi uNkulunkulu wa-Elisha emandla ababwami Elisha akabonakale kuthiwa wasewashaya lamandi aphethe le ngubo yimandla lawathole kwakwakhe kuthiwa iJordani yavuleka wase uyewela nabambone wena iJordani ivulekile base bayakhomenda bathi emandla labesefikwa Elijah asephinzene asahlele efikwa Elisha haleluya enawufunza kahle eBhayibheli lithi Elisha wenda 16 miracles Elijah wenda 80 miracles oshoshi lamandla labasefikwa Elisha abadabuli bazalwane ngilo Elijah Elisha wathi safile sathatha isidumbu sakhe sayofaka emphetheni labengcwatshwa bantu khona kuthiwa basinabenga abantu baphethe isidumbu basinabenga ngasemathanjeni alomprofeti ngoba abephethe abethole amandla avela ngetolo ngeke bakhulumele amandla esibhedlela emithi ngeke bakhulumele amandla emijovo nemadrugs ngeke bakhulumele nemandla emhlonyane kodwa kunemandla lengema la epulpiti wakhulumele izemphembu ngomlomo power from on high emandla uNkulunkulu awabonakalise abaprofeti nesibalandzelako Elisha kuthiwa basafika sabonile inyama yakho yadliwa zimbubane but the power from on high namandla abo wathole ubaba wakhe Elijah ahlala emathanjeni emathango akhe akafuka loprofeti akafanelanga nemathango abo bonke yebo sonke sawufa yebo sonke sawungena ethuneni yebo sonke sawubona kodwa kuyophosinayo nebaboni nebadliwa lona emandla phepha phezulu ahlale emathanjeni Elisha kuthiwa lesidumbu wasinabemba ngasemathanjeni eprofeti bakhamekitha bakabahlasula basebashiya lesidumbu salomuntu bayabaleka kuthiwa emathango nomuntu ofile wathi bakathithana nemathambo eprofeti wathole amandla lavela ngetulo kuthiwa lapho emathanjeni babe kwakhamba sowe kwakhamba nempilo nengafi nempilo nengaboni nempilo nengaphuphi noma ifa inyama namandla lavela ngetulo yezingane bazalwane alofi wathi lofile makathiwa mathambo nakunempilo yaJoshu khona wavuka lofile kwakuyimpilo walosafile savuka sidumbu salandela laba abasishikshele lapha emathanjeni ngiyabona bamanga basasipowo sadlamini nasipowo sadlamini asibaluleke kakhulu yomkhomo nakhe wathi angisiyo umkhomo ngibuya bhamba ngilahle emathanjeni amemandla Jehova khona wavuka ekuphela wathola kuphila sambatha amandla lavela ngendla asenge sithandla te sombatha bazalwane tulikuwa tizia tako
Tulgo matupi sako, tulgo matupi, tulgo manickless lo wambat. Connect to the power. Samson. Judges 15 from verse 14. Bambo phile tenda letinyawo. Bambo phela ukuthi shisa masimo amafilisi. Uboshwe babubo. Bathi kwesiqabanisa ngale tithathe letele sehlula. Awubuke nyalo suselele kule buliphe emkhathini wethu. Batasithinda abantu nokushisa ngamasimo abo. Ngoba sibophe sikusarende namafilisi akulayo. Kusabanithatha bambeka edvaleni lasemehe. Asayephe amafilisi. Full of anger. Bafuna kuyikhetha impilo yaSamson. Bayibheli ithi wahlala ababuka baqhamuka. Moya waJehova. Moya wemandla. Uboshe tandla letinyawo. Kuthiwa when the Holy Spirit came upon Samson, kuthiwa he came with power. Nangeka bodwele wahla ngendi wakho ngemandla amakhulu. Kuthiwa amandla amakhulu agijima ayanetiketanga bambophe ngato yetisha. Kuthiwa shisa umlilo sumbaka tere ngisho bakenda latsewe lapha letikhuba latsewe lapha latsenza ema-chain khona. When you change abophela umnaziri kaJehova wasebaleka Holy Spirit kuthiwa lamakende amlilika wathashisa umlilo amliliswa yini akanithi power from on high. Nathi lesikhathi sa COVID-19 akamele isikhulumise ngomahede alisukume mina ngathina thina kamele sirizile njengabodokotela thina kamele sirizile njengetinyanga setawuma tinyanga timemetele umhlonyana ngawe ulikhoba umemetele umhlonyana lize sengingeni lifuna likhambe nine bakhombe likhambe baba. See, we've got something better than Letipita, letting a land of Tupsi, Bupis, that Tupsi, Bunamana, Banana, Makata, a booty figure, Electrisa, a massage our own team. See, we've got something better than Muti, no Tola Tupsi. We've got something better than London, Letikaka. We've got something better than Tipita. We've got something better than Mapilis, the Lushoko. I know it's power from on high. I know it's power. Hallelujah. Ni matie na memanja ake na fulena au na bafi. Awili tukumbasejo. Sita manja ake. Manja ake na madeshi. Manja ake. Let's lift our hands unto the Lord. Amanda ake. Amanda ake.